Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka jingrung kha jongki pulit ka Assam shakashnong mausikar ka wei nikishnong khaput kabaran hakathain langpi West Khasi district klapin he serngiu yiki pajba nong shongshnong ki badai ki khasi namarba kala banwanra ya ka jingbam shong suk shong shngan halor kani haka arpo artrik unai tung asa phunriu kattu kat ningut kinong shongshnong ka thain ri mulyang hapo ka jingalam jong usordar uba tras nonglang kilalej bin ujor shaka deputy commissioner jong West Khasi district ka himanayak Karkum ngajingat hu jong usordar kasong mausikar dang shen ki purit ka Assam ki basong ketem ha kasong langpi kila kem bat shok klem kanu kadaw yeki khasi hakathan bakani kajingja kala pin shong si de ki khasi namarba kala banwanra wat yakajinga kulmar ladaki bor sarkar kim shimkhia ulai thu ba kasong kala kerpat yak deputy commissioner ban shimkhia yakani kajing ujor namarba kajingkwa jong kasong kalong ba ka sarkar kan pin sngauru yakani kajingja sheki bor bahalor amtang mansyakran hapo district kambangi abanwan manakilo sinama balai jingwan kha jong kulit asam kusnong kapenlong ka jing thotre ka imlang asam nam ta chong sok chong san jong pedba pusnong manol lang ta ka donru wat nang pedba ba ki kim sutanat ka jing wan jong ki balai abanwan bo ya kana ka jing bata di sini nomor ba, nada je kano kaya tongko ba kajing bom ya sengal tenat, tekamanda kajing susi, ya ka imlang salang ya kasinong katau, ya ka area hibaro kawai, dan kawai ngim, nakaleng jong ngim pediang ki development apa Assam, te nakaleng jong ka Assam kawanela keno bantur ban sina surok te nakaleng na, te nakata kadau nakaling ipajba kim kwa ekta banwanra develop na po Assam de kata ki pusya de haban sumare kata na ban laj na kajia kemana pajba ba kulit tau agaba kini nakaling ki Assam police kata kamde ki police na po moskar na yolangpi bagi game bagi bil sok lumar gitu lem dau lem tip kano sok bom ini ki bu jingmai peba bagi lem lumar ki kulit agak dau kalau ba nak kalian jungi peba pasti tu orang kaya dia kena kalkom ka wada jing lumar kan ada benda nak kalian di bor juga ki nagaling di sini setelah sekajing bab jongkan nomor balai ka umbang sa ya ki banyak keren ka state level hi ndai banyak keren tangka ki district level ndai kamtam ki kapha si bor balor banyak invite ya ka sukses. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.